Voda je mokra. Ja se znaš tako ona bježe od mokra. Šta ima, kako si? Od 15 do 50 maraka. Evo ovo je dole kolektor. Kad pusti ovo smrad, sav nered vode, otrov, sve pocrka, i ribe i ljudi. A gledaj, Šuta tamo bacio, frajer gradi, bacio dole. Bašta. Ne znam ti ništa, nismo ništa, koliko znam, nigdje me muža može... Obala, puna smeća. Ajde, čao. Gdje si Ljus, šta ima, kako zdravi? Dobar. Evo grada, evo ljudi, evo. Ovo je ovdje dole kolektor. Obala puna smeća, guma, šuta. Glumiš moj. Glumiš kurcu, šta ima? Je dobar, kako? Zdravlje. Dobro je, kod tebe. Evo, je smršao malo. A. Bravo. Bravo. Trči. Lakše je se Hrvat, nije bio si baš ono. Inače, zdravlje. Dobar, evo da snijem nešto bez veze, da pozorišta tamo, ovamo, kući. Ja ćeš najbolje za životinje. Ćao, ljudi. Ćao, bre. Ćao. Inače, Sale Orčević, glumac. Mogli ste ga vidjeti u onoj epizodi, ono, Luz Bunje normalno. Sa Rimantovom u rakiju popletač.
Beli. Da mu... Kako je? Ćao, čao Zilha, kako si? Dobro, hvala ti. Jedva prepoznat Zilhu. Gdje si Đeri, šta ima? Zivo, kako si? Sad ću kući. Pa ću onda malo odmoriti, znači snimiti ono zlo dole, ono smeće. To posebno, s ovom kamerom i s još drugo. Evo uspio sam namjestiti ovu kameru, ovu Insta 360 X3, samo što sad snima u single mode, ne snima u 360. Dakle, snima samo naprijed, nazad ne snima. Malo sam je stegao previše, ali već je drugačije moglo. Inače, ova štipaljka što dođe, okačiš na ranac, prava stvar.